Kani gade ke Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kahanyo Trap Youth Council sengkeme haka khandai terek menta unailar. Kalalaj ye kendo yu menteri sarkar badai kemi ya ketengat jungokai partai kejela. Uba met ba lingdo banyata sani ba halor karukom thungkam thungjam hakani ketenan. KHYC hapo kejelam jong Vice President kaseng usamla Rehembor Saibon. Ubalong ru chairman jong ka employment cell. Haka je keren berkilat partai kubor hadin keje kendo yu ba met ba lingdo. Ulai itu bau neu menteri ulah kular ban wengi ke jeruat bagi nong tep kam kia kendo hak bawat kam wat jam hapo kani ketnan hadin balami ke jingkeno ba ketnat junga kai perthai kelathung kam biang iki breu ki blasong than nakakam leng ba kata ka contract basis kadau ba niwan khnang ni kolong ban persya mar balai bagi thung kam iki breu ki bala dep retire nakapus te jingkli kolong menta ba tum don breu su ban trai gini kam lak tang gitu. Yang nak liang jungi ina rak memorandum ina submit show minister in charge ban ina keren ru habe dia berkani hang hakaba minister in charge ula kula dal di untuk sim kiai ni kam ban pen kai badai kai balaj halo te ban kaseng ru kala dawa ba la kundung no dai ban pen kunno ya kani gar kom thungkam maga rukom thungkam kun gini jaj thungkam kapen khanglat kapun du nong ya sibubun kisamna puli ki bala pas nei kam per ban rung hai kam sarkar hoi kaseng gangen scam ba habadon kajing sungthai kajudon ru kajing kieu kadang bat kajudon ru kajing rungkam jong gibre bat mai mla ban ong ba gibre banan experience kin chitrai sa e kam diki babon bun snem bat ngan si ong ipi kuai ba kam sarkar hi ne kanunu kam desa kanung ganti jong ner jong no te kaseng ke persya jure kene berkadawan ke sarkar leng ba minister in charge of tourism ba kadai ban sim khiam mar ro kene khnang ba kini ki baro hakat tourism department nakadai ke MTDC ne hakinum ni jaka bakinum menjasu nak por bat ne se kinum longsu kiding penkiang ya kajing yo kam ya jang jong khangna jong khana jong kue di GM personal di accountant general kue ni de uni bisnu madam da di retired nak office how name arjar ranyo ban apa ni ubiang kum GM de kidon si kibai ki basal santani post ni ki appoint ya ki beri ki bala retire yon construction basis ya mentahi 4 lap banu ai but la plus kan ba entek penia bahaya kan ni lada kadon ke jingduna an haban kai ini mar kam dei ke kam basuk ben haban ya pek nak pos kan ni kam